I raro anō a George Henare I te rama whaiti I te rā nei. Heoi e hara I te rama whaiti e mātau nei ia I ana mahi whakaari. Engari ko te rama ke o te whare ka wanatanga I tana whakawhiwhinga ki te tohu tāpui. He tohu e whakanui ana I ana mahi whakaari I roto I ngā tau kua pahure. Tata ki te rima te koutou, a George Henare e whakatairanga ana I nā mahi whakaari ki runga a Tāmira. A ka whakanuia ia ki tāna tohu hiranga tuarua a te kāwanatanga o Aotearoa. Ko te tohu nei ko te tohu tāpui kei te pai tuatoru, e whakanui nei I ana tini mahi I roto I te ao whakaari. I mean, I'm glad to accept it on behalf of all the people in theatre, and it's a nice recognition of for all the people in theatre. He kai tapere a Henare ki nā paparewa o konei mea hitareiria. He maha tonu nā whakaari kua uru atu ia. Pēnei ia Shortland Street. I was so sorry to hear about your dad. Dracula. Your will is strong. E te kiriata, the governor. Iwi, tahi, tatu. Iwi, kotahi, tatu. Now, we one people. It was very rewarding, and that was, I suppose, one of the most significant points in my career for me. Ko tāna heakiaki I te hunga whaiake kia pēnei anō rātou. You have to do the training. You have to go through all the grind. I mean, a lot of people will say to me, you know, I don't want to go through all that training stuff. I just want to be a star. And I said, oh, you want to be a star? That's different. If you want to be an actor, then you have to do all the background and the work. Hei tā George kaore anō tana rama whakaari kia wetonoa. He maha tonu nā wero kei mua I aia. Pēnei I tētahi kiriata hau ke te whakaahua tonutia I tēnei wā. Which I have to be very quiet about, actually. I'm not supposed to say what it's all about. Aku ni tātou ki te ai. Rapara tāwhai, te karere.